Zanimljivo je napomenuti da se štenac srpskog gonića po rasporedu boja razlikuje od odraslih primeraka ove rase. Ovaj vrsni odgajivač srpskih gonića iz okoline Zaječara zaista ima čime da se pohvali, a bela boja nikako ne sme preći 1/3 ukupne površine tela. Zec je otkriven. Zec je odstreljen zahvaljujući odličnoj saradnji lovca i psa. Ni hladnoća, ni dubina snežnog pokrivača nisu sprečile grupu lovaca da sa svojim srpskim gonićima izađu u lov.